گودار و شوپینرن رادیو ریواز اف ام هر داری دنباش هذا مجمر یکا به دما قامشلو هولری از علی عمر مزه گرک نوج نوچان جواره پیشکش بکم لیز دست بکی ده فرمو گرنگ ترین سن نوچان پشتی سال که اجرا واندن سرکرده کرد عبدالرحمن اپو جالیه چکدارن پیده و جهکو اپو تیده زندان کریه ده نو حتن اسکرن جیگری سکرتری پارتیا کیتیا کرد سوریه حسن صالح راگهان کوجوان کرد حکم سلیمان دبن اشکنجه رژیم سوریه ده هاته کشتن ل مسکو پایتخت روسیه جیگری وزیر دروی روسیه میخائیل بوگدانوف پیشوازی شاندا فدرالیت ناو دولتی یا رواندا کردی کرد رژیم سوریه دسته که همه هنگیش با وگره پنابرین سوری ینکل اروپای دمینن آوا کرد بر پرسکی لبنان راگهاند کو ولاتیوی آماده الیکاریه دو دوباره آوا کرنا سوریه ده بکه دنباش دوباره سلاف اوا بهتر جه ساله که یا سرکرده کرد عبدالرحمن اپوج آلیه چکدارن پیده و هاتیه رواندن جدما در باسبونا ترکیه و گروپین چکدارج نوا عفرینه را جارن ویسا اپو ندیار بو جدالک تایبت راگهاند کو اپو زندانا علای یا باجار قامشلو دیا بکو تو آگاهین دربار روشاوی بین زمان جدرک تایبت چارانویسا سرکردهیکی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یک کج آلیه چکدارین پیده و لعفرین هاتوب و رواندن جا ارکره اشکره کر. ولاتیکی کرد جا باجار قامشلو نخواست ناویوی وره اشکره کرن راگهاند. کو اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن اپو دزیندانا علایا یا باجار قامشلو دیا. بیکو تو آگاهین دن دربار تندرستیا وی بین زمان. جالی خواه اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و نونر عفنی یا انجمن اجتماعی یا کرد سوریه حسین ایبش تکس کرد کو عبدالرحمن اپو دزیندانا علایا دیا. جبرکو به هفجین خورا آخفی بو و گوتو بو کو او دزیندانا نافبوری یا قامشلو دیا. عبدالرحمن اپو د 12 ماه هفتان سال 2017 جمال خوال طاق اشرفیه یا عفرینه جالی آسایش پیده و هاتبو رواندن و پشتی گرتن به دمک هفجین اپو جا ارکر دابو دیار کرن کو اپو د زندان راش یا نفچه راجو یا عفرینه ده و د هیوا 12 سال بوری جبو دادواریا گشتی هاته برن پشتر جبو دادگاه یا ناولی کرن دادگاه تروران یا ناوند باجار عفرینه هاته برن داکو وکولین پیره ورک کرن جدما کو گروپن چکدار دست خوددانینه سر نفچه راجو و بتایبت زندان رش ده 8 ماه سیان او زندان جگرتیان و پلک و بلگیان هاتوبو والا کرن. اولوگور هن سیاست مداران کدام پید جعفرین رویایه ده 18 ماه سیان گرتی و دنا واند عبدالرحمن اپو بخواره بربون دورین در دور حلب کناو لیکرن دورین شهبایه. بدهان جگرتین باجار عفرین جا اندام و آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و انجمن اجتماعی یا کرد سوریه و چالکوانان لجم پید بیچاره نویسن. نخاسم ادریس علو و احمد سیدو تو آگاهی لسر وان تونن اگر هاتبن را دست کرن جبو رژیمه یا جبو زندان قامشلو و کوبانه هاتبن وگو هستن. جگیر سکرتر پارتیا کیتیا کرد لسوریه حسن صالح راگهاند کو جوان کرد حکم سلیمان دبن اشکنجه رژیم سوریه دا هاتا کشتن. صالح لسر رو پلا خویا فیسبوک نویساندیا کو سلیمان دشاخ فلسطینی اولهی دشام پایتخت گرتی بو به گلک تومت نراس هاتبو تومت بار کرن دیار کر کو حکم سلیمان جه بر اشکنجه رژیم سوریه جان خوش دست دایا. حکم سلیمان تمن 30 سالی و باو 2000 کانا بریا هیوکش آلی رژیم و لین خوشخانه گشتی یا باجار قامشلو دما کو چوبو و نه که تیشکه لسر دا خوازا وزیش که خوی تایبت بگره هاتا گرتن. لموسکو یا پایتخت روسیه جگیر وزیر دروی روسیه میخائیل بوگدانوف پیشوازی شاندا فدرالیت نافدولتی یا رواندا کردی کرد. دکتر رضوان بادینی مامۆستای زانکۆ یەک ji ئەندامên فەدرالیەتە ناودەوڵەتی یا ڕەڤەندا کوردی دۆ لەسەر ڕووپەلا خۆیان فێسبووکێ بەڵاو کرد کۆ شاندێک ji کۆمیتەیە فەدرالیەتە ناودەوڵەتی یا ڕەڤەندا کوردی هەروەها نونەرێ سەرۆک مەسعود بارزانی بۆ کۆنگرەیە ڕەڤەندên کوردی و نونەرێ حکوومەتە هەرێما کوردستانê بە برێکاری لە مۆسکۆی لەگەل جیگیری وەزیرێ دەرڤەیە رووسیە میخائیل بۆگدانۆف جڤیان. د جوینا واندا بحثا روشا روندا کردی ل موسکو هروها ل تواهیا اوروپای و یکریزیا روندو پیوندی و هماهنگی دنابرا وان ولاتن اوروپای ده هاتا کرن. دبن ناوی نشانه فدرالیتا نافدولتی ل موسکو بریا چند روزان کنگره که جالی رخصنا کردی نافدولتی و هاتا درخستن ما بس وان او بو کلوبیه که کردی بهز لستر آست جهانی درست بکن.
Rejima Sûriyê desteyeka hemahengiyê ji bo vegera penaberên Sûrî yên ku li Ewropayê dimînin ava kir ku ew deste wê hemû esankariyan pêşkêş bike ji bo vegera penaberan. Bêtir Hurgulî di vê raportê de. Ajanseka taybet duwarê penaberan de ragihand got hejmara penaxwaziyê yên ku hatine pêşkêşkirin ji bo welatên Yekîtiya Ewropî di şeş hêvên borî de kêm bûne. Ajansa piştgiriya penaberan ya Ewropî di raporteka xwe de diyar kir got daxwaznameyên neştecîbûnê li welatên Yekîtiya Ewropa û welatên Nerwîj û Swêsra û Îslanda di şeş hêvên borî de kêm bûne li gorî hejmarên heman demê di sala borî de. Ajansê eşkere kir got derdora 301,309 kesî daxwaza neştecîbûnê li welatên navborî kirine. Gov hejmar bi rêjeya 15 ji sedî kêm bûye li gorî hejmara heman demê di sala borî de. Ajansê her wiha diyar kir got piraniya wan penaxwazan welatiyên Sûriyê ne, her wiha Efxanî û Iraqî û Pakistanî û Nîjerî jî hene. Ajansê balkişand serweyekê got hejmara daxwazên neştecîbûnê yên ku hatine wergirtin di vê salê de 32 ji sedî bû. Got sala borî de nêzîkî 42 ji sedî bû. Di heyva borî de bi tenê 51,300 kesî daxwaza neştecîbûnê li welatên Yekîtiya Ewropayê kirin. Kêmtir bi 1600 kesî ji heyva beriya wê. Raporta ajansê her wiha tekez kir ku piraniya kesên daxwaza neştecîbûnê li Ewropayê dikin zarokên kêm 18 salî ne. Golgorî hejmara ajansê derdora 2.5 ji sedî ji penaxwazan zarokin. Ev yektê di demekê de got welatên cîhanê hewl didin got penaberên Sûriyê vegerînin welatê wan piştî got rejîma Sûriyê piraniya xaka Sûriyê kontrol kir. Got ev jî bû cihê metirsiya penaberan. Beriya niha Komîsyona Bilindiyana Tewêniyê girtiya karûbarên penaberan jî ragihandibû got wan tu hemahengî li gel tu aliyekî nekiriye ji bo vegera penaberên Sûrî ji bo welatê xwe. Berdevkê bi navê Komîsyonê li Ordinê Mihemed Hewarî ragihand got me gelek pêşeniyar bihîstin derbarê vegera penaberan. Lêta niha me tu hemahengî yan hevrêzî li gel tu aliyekî nekiriye. Hewarî her wiha tekez kir got komîsyon piştgiriya vegerê dike eger bi razîbûna penaber be û eger ew veger ew li hêya wan biparêze. Wezîreke Ordunê ragihand ku vekirina dergehê Nisîb bi Sûriyê re gelek giring e ji bo aboriya Ordunê. Wezîra veguhestinê ya Ordunê ya berê Lîna Şebîb diyar kir ku girtina sînorê di navbera Sûriyê û Ordunê de pir ziyanên aborî gihanda Ordunê bi taybet ku bêhtir ji 17,000 barhilgiran li ser vê dergehê kar dikir. Şebîb her wiha tekez kir ku vekirina dergehê Nisîb wê bazirganiyê di navbera Ordun û Sûriyê de bihêztir bike, her wiha wê dergehê bazirganiyê bi Tirkiye û welatên Ewropayê re jî veke. Ajanseka taybet bi penaberan li cîhanê ragihand ku hejmara kesên daxwaza neştecîbûnê li Ewropayê dikin di şeş heyvên borî de gelek kêm bûye û li gorî amarên sala borî bêtir pêzanîn di vê raportê de. Ragihandina rejîma Sûriye ragihand got rejîma Sûriye komîteke hemahengiyê ji bo kar li ser vegera penaberên Sûriyên ku li Ewropayê dimînin bikin ava kirin. Ajansa nûçeyên Sûrî Sana ya bi ser rejîma Sûriye ve ragihand got Encûmena Wezîrên Sûriyê di civîna xwe de li ser pêk anîna desteyeke hemahengiyê ji bo vegera penaberên Sûriyê li dervey welat erê kir. Got ev komît bi serokatiya Wezîrê Rêveberên Xucehî Hesên Mexlûf e.
ev deste biriya komîtên xwe dema bê de peywendiyê welatên heval re bike ji bo pêşkêşkirina hemû alîkarî û asankariyan ji bo vegera hemî peneberan ji bo bajar û bajarokên xwe. Pêkanîna vê desteyê wekû tekeziyekê ye li ser serkeftina rejîma Sûriyê di krîza Sûriyê de. Înca rejîm hewl dide hemî penaberan vegerîne Sûriyê û ewlehî û xizmetguzariyan vegerîne wekî beriya destpêkirina şoreşa Sûriyê. Ev gav tê piştî axaftinên serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed beriya demekê got yek ji erkên rejîma Sûriyê dema bê de vegera penaberên goşber şerê Sûriyê reviya bûn. Her wiha ev yek tê piştî destpêşxeriya Rûsyayê derbarê pêwîstiya vegera penaberên Sûriyê û giringiya hemahengiyê di navbera hemî aliyên de ji bo vegera penaberan. Moskow beriya çend rojekî pêşeniyara amedekirina çend grûpan li welatên Urdun û Libnan ji bo vegera penaberan pêşkêşî Amerîkayê kirbû. Got karê wan grûpan vegera penaberên Sûrî ji bo deverên guhatine kontrolkirin ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Ji destpêka şoreşa Sûriyê ve di sala 2011 ve piraniya xelkên Sûriyê berê xwedan welatên derdora Sûriyê yan welatên Ewropî got bêhtir ji 5 milyon û 600 welatiyên Sûrî penaber bûne. Berpirsekî Lubnanê ragihand ku welatê wî amade ye alîkariyê di dubare avakirina Sûriyê de bike. Wezîrê Abûriya Lubnanê Raed Xûrî diyar kir ku Lubnan welatekî stratejî ye ji bo Sûriyê ji ber ku welatên her du welatan nêzîkî hevin pêwîst e alîkarî di navbera wan de hebe. Xûrî tekez kir ku pêwîst e em planên xwe amade bikin ji bo dubare avakirina Sûriyê û Lubnanê Lubnan dikare beriya xaka xwe beşdariyê tê de bike. Guhdar û şûpînerên me berî emnûçeyên xwe bi dawî bînin dubare em ê senûçeyan bîne bîrawe. Piştî salekê ji revandina serkirdeyê Kurd Abdurrahman Apo ji aliyê çekdarên PD ve cihê ku Apo tê de zindan kirî bû nû hata naskirin. Cîgirê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriye Hesan Saleh ragihand ku ciwanê Kurd Hekem Slêman di bin eşkenceya rejima Sûriyê de hatiye kuştin. Li Moskoya paytexta Rûsyê cîgirê wezîrê derveyê Rûsyê Mikhaîl Bogdanov pêşwaziya şanda federaliyet navdewletiya revanda Kurdî kir. Rejima Sûriye desteyeka hemahengiyê ji bo vegera penaberên Sûrî yên ku li Ewropayê dimînin ava kir. Berpirsekî Lubnanê ragihand ku welatê wî amade ye alîkariyê di dubare avakirina Sûriyê de bike. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewar bin.